Amakuru. Perezida Kagame yasuye imurikagurisha ya Isaac 2025 irimo ibigo 17 byo mu bihugu 10 bitandukanye ku isi, byerekana uburyo bwo kwirinda no gukemura ibibazo by'umutekano. Hitabiriye abarenga 600 baturutse mu bihugu 70 byo hirya no hino ku isi, bitabiriye inama mpuzamahanga umutekano muri Afurika Isaac iri kubera muri Kigali Convention Center. Muri iyi nama y'iminsi 2, ibiganiro bizibandwaho ikibazo n'ibisubizo byerekeye umutekano w'umugabane wa Afurika. Umuyobozi mukuru w'ingabo muri RDF General Mubaraka Muganga yabonanye na General Paul Nanga Major, umuyobozi w'ingabo z'igihugu cya Sudani y'Epfo CCPDF. Bamaze kugirana ibiganiro ku buryo bwo kurushaho gushimangira ubufatanye bw'ingabo buri hagati ya RDF na CCPDF. Ibyo byabaye nyuma y'inama abagaba b'ingabo zombi bari bitabiriye i Kigali mu Rwanda. Umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF General Mubaraka Muganga yongeye guhura na General Paul Valentino Ferri, yagiranye ibiganiro nawe. Umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF General Mubaraka Muganga yagiranye ibiganiro na General Paul Valentino Ferri, umuyobozi w'ingabo z'igihugu cya Malawi, ku rwego rw'inama mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika Isaac 2025, kugira ngo baganire ku bibazo bifitanye isano n'uburasirazuba bwa Kongo no gushimangira ubufatanye bw'ingabo zombi. Mu cyumweru cyashize, umuvugizi w'ingabo Brigadier General Rwivanga Ronald yagejeje ijambo ku banyamuryango b'urugaga rwa golf mu kigo cya Kigali Golf Resort giherereye muri Villa ya Nyarutarama mu karere ka Gasabo, mu birori byo kwizihiza ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Irushanwa rya Jenoside yibukwa rya golf ryakozwe kandi mu nsanganyamatsiko yo kwibuka, kwihangana n'ubumwe, bigamije guha icyubahiro kwibuka ubuzima bwatakaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Abayobozi b'ibigo by'ishuri bagaragaje ko bashimira inzego z'ingabo n'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze ku iyubaka ry'ibigo byita ku iterambere ry'abana bato ECD mu turere dutandukanye two mu gihugu, hagamijwe kugabanya ubucucike bukabije kandi bigatuma abarimu batanga inkunga ifatika ku banyeshuri. General Mubaraka Muganga yabonanye na Major General Moses Jabulani Mangogo, wari uhagarariye umugaba w'ingabo z'igisirikare cya Eswatini cyitwa Mtofu Eswatini Defense Force UEDF. Muri iyo nama, umuyobozi w'ingabo z'ububanyi n'amahanga Brigadier General Beki Matsadi Dramani yatanze ubutumwa bwa komanda wa UEDF ashimangira akamaro ko gushimangira ubufatanye bw'ingabo buriho hagati ya RDF na UEDF muri Isaac mu nama y'umutekano muri Afurika. Uyu munsi umugaba w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yagiranye inama na Major General Baraka na Ziadi Mekrem, wari uhagarariye umuyobozi w'ingabo z'igihugu cya Tanzania mu nama mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika Isaac 2025 muri Kigali Convention Center. Baganiriye ku bijyanye n'ubufatanye bw'ibihugu byombi hagati y'ingabo zombi.